My God. Kunalamagama lawa lathi kwalo, kwabo, kwethu. Ngicela ukuthi sisangena siniphilise ngawo, silethe kuphila nje etindzaweni tonke ngokuhlonipheka. Nakubhala phasi ngicela uthayiphe nje lapha phasi. Lo kwalo umcapitalize kwalo bese lo kwabo sowubhala nje kilo capital nalo kwethu. Umfundisi kusukela kuMahubo 121 lesishito kaningi ukuthi seyi-daily covenant uyasembulela uNkulunkulu kusukela nga-99 lokuthi nje daily, so ungacabanga ukuthi nje daily i-covenant. Ingakho nje sesiyamati wonke kusukela ku-verse number 1 kuye ku-verse number 8. Kunanathi ithakonati-ke sicale ngayo ukuthi sitobona ukuthi yini lokwalo kwabo kwethu. Sitawukhuluma tindzaba letimcoka kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu nje sisathatha kokubhala. Siyabonga kakhulu kulabo benu labasibambisako bazali ngokusithandazela, ngokusisekela ngetindlela tonke, nekuhambisa le channel le ukuthi sithagete millions and millions of bantu. Sitabe singena nje nasesingisini singeke sisho ukuthi nini ngoba singisi asiyo inkinga. Sabe sishwambuluta sikhuluma ngesingisi. Siyabonga nje ukuthi nawe nakwendeka uva lo mlayeto kana washare le link. Yenda kanjalo tihlobo takho utinunusele nje ngoba kuphila utawuva nje sisakhuluma kusinemambala. Wow, lokhu kuphila. Kulo Mahubo lokuthi i-daily covenant uyabona nje ukuthi vele kuleti thako nje lo verse number 1 uthi ngiphakamisela emehlo ami. Kona lokho nje sathi ungakaphakamisi emehlo alabanye, cala ngokuphakamisa emehlo akho. Mateyu chapter number 7 uyafakaza ngaloko ukuthi ubhekelani naluthi lo lapha kumfowenu, buka lokhu la kuwe kukhulu kani la kuwe nelugongolo, uthi khokha kucala. Sibuye sikuchazeke lokhu kukhona kumavidiyo la ngedulo. So ngiphakamisela emehlo ami. Sathi-ke imfihlo bonke lesikhulumako nje nathi ngilesiphila ngakho sesiyanigamulela. Sathi even academically lesihlale sisho njengoba sitawuchubeka sikhulume ukuthi konke lesikushumayela kufuna nasiyokuthesta ngale kuma-academics, educational na uthanda kusho kanjalo. Ukhanzakala ukuthi kuyabhalansa, asibekise nje. Vele nje angeke uzukhone kujova abantu ube ngudokotela noma wematinyo noma wemehlo noma ngudokotela 1. Ngakhathi uceda form 5 ucredita kahle uya e-university mhlambe wenda leyo degree yakho 4 years. Usuke uphakamisele emehlo ami. So takucedzela ngoba sokubonile. So uyakhona-ke ukuthi uyakhona bantu nabasesibhedlela ukuthi wena sengibona ubhekele sengikujove kanje. So sasingasebandleni lobo khanzakala ukuthi bantu nabemembi kwethu labanye of course abakhoni lokuthi wena mfana wahlabelela, washumayela, wakhuluma, wasifaka kulesithathu izulu, uhlalaphi. Lo mfana akathi athi ngithi nangicelwa ukuthi evikini etako ngabe ngishumayela noma ngingi-MC noma ke 2 weeks. Inkosi yaba nami nje ngathatha 3 days fasting. Ngahamba ngawuhlala ensabeni. Ngakhathala ensabeni lo mfana uphakamisele emehlo ami. So uthi nakemela mbi kwethu awasingahlulwa ama-academics. Nasala mbi kwethu-ke wena mfana maye usibusiso. Kungako nje umuntu lokhanzakala ukuthi akahlobonga akaphinga akebi lesitshale sikusho akanathi itshwala. Ngesikhathi nje wena unganathi itshwala ungahlobonga ungaphingi. Unalokuthi ngiphakamisele emehlo ami. Ngiphakamisele emehlo ami, ngiyabalekela konke lokubi njengaJobe. So dawuthi-ke nawe umembi kwethu ukhona ekuphakamisela emehlo ethu. Labangakhoni nje ukuthi baphakamise emehlo ethu babe sibusiso ukuthi basangakaphakamise emehlo abo. Kungako nje sathi nasikhuluma sathi vele lenzaba uyayibona lokho ukuthi ijulile. So uyacabanga lokho. Siyacela-ke ukuthi nawe ukwende daily ufunze nje. Phindze futhi-ke sathi lokhu ngeke ngikubale konke ngoba ngiyedlula ngendlela nje kutokukapsela ngesencele then ngesekudla kutokufaka nje leligcozo lokuthi uchubeka njalo ungakayi emsebenzini ungakayi esikoleni mthathe lo Mahubo 121 utawubona nje lokuthi lokwalo kwabo kwethu kube sekuchamuka sekubalula kanjani. Nayi-ke indzaba
uyendlela umbhalo uthi ngiphakamisele emehlo ami etinsabeni, isitho lami livelaphi na? Isitho lami aluveli lapha etinsabeni, luvela kuJehova. Naye lo Jehova uyangichaza ukuthi ngilona lo wendela izulu nomhlaba, ngoba sebakhona boJehova. Asiku-break it down-ke sathi umuntu nje lo yinyanga uyinsaba, ukhanza athi bonke abantu bagijimela kuye. Davide naye ayinkosi, bekwenteka abanye bathe your majesty, yathi nangaletha nje umuntu athi uchela la njengoba phela siyathi vele bekwenteka abantu babhice uNkulunkulu emahloti. So nakathi ngiphakamisele emehlo ami etinsabeni, uthi kuyenteka ngiyicabanga lento but uthi isitho lami aliveli lapha etinsabeni. So inyanga-ke nayikhona endzaweni nakadzeni even nanyalo, even nyalo kunabaprofethi, ukhanza abantu ngiyeke umprofethi bani. Lo muntu lona nakasidavide lesitho lami aliveli, vele kude indvodza nje. Indvodza lengakusithi emehlo ethu asiwasuseni kubantu, naloko uyakubona-ke sesingakhuluma sikhuluma. Unothile bazalwane lo Mahubo 121. Kwendlula lapho bese-ke uthi isitho lami livela kuJehova. Lapha-ke besijula kakhulu, lesta uchubeka sikukhulume, kodwa-ke sengikuthinze ngiyobona ukuthi bazwane bayakhumbula. Ngathi uNkulunkulu ngakusithuma sathi uma nje umuntu athatha umbhobho nangimbikwe noma u-MC noma nje uthi ufakazi, bazwane ngisukumele kusho ukuthi Jesu uyinkosi. Sathi number 1, Jesu, iBhayibheli lithi Jesu livi laNkulunkulu. Jesu wadalwa ngaphandle kokuthi make nababe bahlangane. The word became flesh. Hawu, Jesu uba inyama literally. Mose iBiology vele ayikuvumi, kumele kube nenhlanyelo yababe nelicanza noma inhlanyelo yamake, sisho kanjalo. Jesu kwende njani? The word became flesh. Sakuchaza-ke, uyakuthanda umfundisi lokho ukuthi indzaba lenkulu. Sathi siyachaza ukuthi-ke Jesu ngesencele, nawuthi nje bazwane ngimukele Jesu, umukele Genesis to Revelation, because Jesu live laNkulunkulu. Kungako nje bazalwane, umuntu uhlala busy. Sishito sasinaba labasha nje lokhanzakala ukuthi kuyenteka, ukhanzakala ukuthi mina mfundisi Jesu ngamukela bekunginini, noma nje lumina bo 2 years noma bo 3 months noma-ke bo 2 years nje. Mfundisi ngamemukela Jesu bekunemfundisi bani ethendeni elikhulu ngedanga embili ngikhala, but nje mfundisi ngiphindze ngabuyela emuva senginatha tshwala, noma-ke kwenteka mfundisi nanyalo nje ngibona ukuthi netinkinga lenginato ebandleni ngisengadisiplina ukuthi sengimithisile, sengimithi ngashintsha ebandleni sengisaba ngakulelinye phindze dukuduku sengimithi. Mfundisi mina inceke yenkosi ngamemukela Jesu. Muphi lo Jesu? Ngiko nihlale sithi bafundisi abasibambise Nkosi yami. Sekuthi nje bese kukhona ukuthi ngathi nje uyabomnisi, ngoba vele bazalwane sine siyite licala sichamuke sakhuluma into, ngibekise nje bese ngathi ningive kahle. Kucale ngemfundisi mnisi nangilokhulumako ukuthi sibona nathi manje 2 liters ukuze sitokuphila. Isibodla tibhidvo, kudla kwakho nje kube nema-fruits netibhidvo. Ukhasi lento lena bavele ikuphila letibhidvo. Phindze angikusho kokuthathu. Sibona nathi manje daily 2 liters, phindze sidle tibhidvo netitselo, of course nasingakazili. Phindze futhi siboshukumise umtimba. Lokhu bethe impilo labasikhutsatako nami lengiphila ngakho. Asengithi-ke kwacala ngananga umnisi lokhulumako, ngoba sathana wayithunga nje lento. Manje lokuthi lento noma kukuphila, hhayi lokuthi nje kwavela ngamnisi. Nkosi yami, so naloku ukuthi-ke sifike sambulelela ukuthi yini Jesu. So lo muntu omusha-ke kube khona ukuthi mina ngamukela Jesu ngedanga embili ngikhala. Jesu akusiko ukuthi nje indvodza uthi ayikhanza nje ezulwini, njengoba sasho nje ukuthi abantu bakhona ezulwini sitawukhanza bonkulunkulu abathathu. Sitawubona titulo letingi-3 lesikhulu over nje salomdzala wetinsuku. Bese-ke lesincane saJesu uhleti la, uhlathi bese-ke lesincane kakhulu ngathi titulo tabantwana basekreshi, lapho-ke sisamoya ingcwele. Kude into lenjalo. Nami nje nangibona ngihamba ngeke ukuthi nabaya bomfundisi mnisi. I'm a tripartite being. Kunama-office lamathathu. Ngingumoya, ngithi umoya ngumoya, bese-ke sengiba nemphefumulo ngiphile emtimbeni. Ngihlale ngisho ngithi nabathi nje mnisi sicela ugijime umtela ka-VOC kungene e-ofisini lemoya because umoya ngemagama. Then-ke bese le-ofisi lesibili sengingena emphefumulo. Umphefumulo it's a thinker, it's a feeler, it's a decider. Nakase umphathi ngicela ufike la ka-VOC, manje ngibhizi, sicela ufike manje mnisi ngiyayicabanga lento. Lapho akusekho office number 1, sekungena emoyeni. Then-ke nakhona vele bathi angigijime ngihlale ngibekise, bathi isiteshi sesithulile, gijima mnisi. Bekhona ingosi yami asangishiye lonke kwendawo, angigijime-ke ngesiteshini. Nangigijima vele sengihamba ngesiteshini ka-VOC. Lapho sekungena e-ofisini lesithathu.
So ngihlangane nomfundisi kuMatsapa lese nje bekadzeni ngihamba ngentinyawo noma ugibele lashe. Uyaphi umfundisi ngijakele ka VOC. So ebebungaze ufika kalozitha ngeke ukhanze kunesitulo lesikhulu semoya, isitulo lesincanyana semphefumulo, isitulo lesincane semtimba. So uNkulunkulu ezulwini nje awukhanza nje umuntu munye loneticu letinzathu. Nkosi yami maye Jesu siyabonga. So nawuthi umukele Jesu ke, Jesu umukele livi laNkulunkulu. Genesis to Revelation. Jesu livi laNkulunkulu. Yebo, ngicela kuphinza. Jesu livi laNkulunkulu. The word became flesh. Lizwi waba nyama. Bese ke number 2 sithi Jesu liphimbo laNkulunkulu. Kungako sithi Jesu yinkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Nangithi ngimukele Jesu ngesencele, ngimukele livi laNkulunkulu ngesekudla, ngimukele inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. Lama example ehlele siwasho. La eBhayibhelini nje kuyena lo Genesis to Revelation ngeke ngize ngikhanze kubhala ukuthi yekuzila 2 days, yekunikela ngenkomo, yekunikela nga10,000, yekuthandaza steak. Kodwa ke kudaba liphimbo. Nangi sengimukele Jesu ke sengimukele imbomboza letawukhuluma. Ngicela ubhale lapha phasi utype igama lethi imbomboza. Yebo, ngicela ubhale utype ukuthi imbomboza. Yes. Umukele imbomboza. Phinze futhi lokumnanzi nase siye singisini. Leli Bible leli it is the logos. The logos came by the rhema. So see Jesu is the logos, phinze Jesu is the rhema. Sihlale sisho sibo Abraham nje kude liBhayibheli bebanalo futhi bekusethe nemithetho okuthiwa iMosaic law lo weda ngaMoses nakawuthatha insabeni. Likhona livela kaIsrael bo Moses bakhona. Sihlale sinasifundisa labasha sithi nabe liBhayibheli wena uthi kude buka bangaki bo David, bangaki bo Moses, bangaki bo John, bangaki bo Paul, bo Peter, bese siyana kuma females, bangaki bo Mary lo Badiko, bo Elizabeth, bo Deborah. Singabala singabusara bangaki lo Badiko, bo Rebecca, nami nje gogo wami kunguRebecca. Bangaki? Just there was once a David, there was once a Joshua, there was once a Rebecca. Akusibo nje ukwamane wachamuka uma ucayibuba kupena David, there was once a David. Now yobuka ihistory kaIsrael, but that's nabafunzi abo njalo kangwane nje history yafunza bekunabomphanseni, Sobhuza wabekwa nini, Sobhuza wokuqala wesibili. Bona laba nabafunza ihistory ngemakhosi bakhuluma ngeBhayibheli. So Jesu naye waba khona. Kwesibili sibesifundisa sithi le holiday nje kude lokhenzakala ukuthi manje kuchamuka abantu nje bathi cayibuba kube holiday. Sabekisa sathi le holiday nje mhla ka-19 April okwadalwa inkosi uMswati. Sokuba le holiday nalapha ke wena ucabanga sinjalo nje esikolweni uyagcina ngalesine bese uya ku-Good lesihlanu, Good Friday, lephasika. Shose kwaze kwaba khona umuntu lo wafa esiphambanweni. That was an event. So Jesu khona sekukodwa kulalo kunye nalokunye. So Jesu livi laNkulunkulu, Jesu liphimbo laNkulunkulu. Ngalamafishane ke nansi nje ngimukele Jesu. Ngisho ukuthi ngimukele Genesis to Revelation. Phinze ngimukele inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi the rhema word. Nango-ke Jesu asibuyeke. Na uthi ke ngicela kucedzela lokho ngoba ngiyakuthatha. Nasisike labantu labasha lokukhanzakala ukuthi bona kuba khona uthi mfundisi mnisi mina vele ngathi njena vele kuyangehlula tshwala kujola. Ngiloko ukuthi na uye lapha ngembili uguca phasi kuthandazela umukela Jesu. Na ujike ekhaya sokumeleke wathi ukuthi every day udlala ifu. Ngicela phinze ngimkhumbuteke. Yena lo Jesu uthi nakalingwa ngisathana. Uthi sathane guculana ngematshe wende sinkwa. Uthi Jesu kulotshiwe ukuthi umntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa, uphila kodwa utawuphila ngemagama laphuma emlonyeni. Sesiyanaka ke uNkulunkulu uyambula. Thina siphila ngemagama laphuma hayi laphume. Lokho ke kufakazelwa ukuthi nibo sinanithandaza nithi usiphe namhla sinkwa sethu semihla ngemihla. Akusiso lesi semasondo kuphela. Masiyana umfundisi bese uyagijima kwesithathu sothi imana bebayithatha ngakusasa beyibola bekusho ukuthi funa kube sinkwa semihla ngemihla. Phinze umfundisi bese uyagijima. Somkhohliweni 1 Corinthians chapter number 15 verse 44 lothi uma kunemtimba wenyama ukhona umtimba womoya kwendekani ke emtimbeni wasenyameni sigeza ngemanti manye usiphe namhla sinkwa sethu semihla ngemihla. Nayi 5000 liters asesibekise besonke bese ngathi kuba kanjalo. Na emanti lapho uyakhona nje ukukha emanti wabeke egedleleni wabeke ku-primer stove wabeke emlilweni wabeke khendikezi ugeze. Ngeke kwendeke lamanti na ugeza bese ke wafaka ebhodleleni suyobeka efrijini ngathi wabekelana bese kusasa uyafutha umethe ugeza ngawo. Ugeza ngemanti manye imani lahlukene.
kungcola kwakho lungcolo ngokonje namuhla utawugeza, noma-ke sibeke isinye mhlawumbe usemsebentini ugezile ekuseni. Bebekuyenteka ukuthi ukhansa ugezi ngoba vele abanye benu phela ngiyababona mina, ngiyanibona ngiyakubona lapha. Kuthi nokhansa ugeza kanye. Awusakhoni ukulisulasula nje manje usulethe indzawo natiya. So kube khona lokho ukuthi sugezile then-ke kusasa uyaphinde futhi uye lapha nge-5,000 litre ukhe emanti wabeka esitofini phinde uyogeza. So nakungenteka nje ugeze ngelisonto kuphela, ngeMsombuluko ngabe ngalesine ungabe unuka kanjani. Bese siyafunza nangabe kunuka tindzaba takho nje kukhona, hey mina mfundisi sebangibidile ekomiti, inake lento ukuthi this is our daily bread. Hawu kodwa maswali saleni kuva bo. Phinze khona lapho yini lokwenda wena ukuthi noma sowuvile but kuyenteka ukuthi ukhanzakalisa awukhanuki lokudlalela ifa, ukhanuka ukuthandaza. iBhayibheli sithandazane ningayekeli. Ngiloko ukuthi nami ngatalwa 14 December. I came to existence. I'm physically existing. Leti ngikhanuko nje ukuthi sengiva sengumile, sengifuna kudla, sengifuna kemthoyi. Kanjalo nangalapha. Ungangene ekomidini ekwayeni ungaladi lisuku lakho lokutalwa. Ngihlale ngibekisa ngithi ngisencele kunalo 14 December. I-physical birthday ngokuhlonipha lo verse 44 wa 1 Corinthians 15 uma kunemtimba wenyama sho sengathi uma kuna 14 December ngesencele kanjalo ukhona umtimba wokomoya ukhona mhla ka26 kuze kube ngumhla ka5 March ngasindiswa lapho 7 days. That is my spiritual birthday. Futhi ke ngasho ngathi i-birthday lo ufuna ukuthi uyicelebrate kakhulu njengoba nje umfundisi siyohlanganisa 2 years ukuthi hey bazalwane vele ngakho nje naka Facebook saba khona ukuthi tsinya kuthi besolo kuba khona ukuthi siyahalalisa hawo sathi nya abantu nje siyabahalalisela send ivideo kanye sihalalisele bonke abantu siwatalwa nini. Sathi ke vele sikwentile nje ukuthi awunyalo sokuba khona ukuthi kuhlatshwa nenkomo ngoba vele sesiyavalelisa emhlabeni. Sathi nje lemitimba lemibili lena ubuka umtimba lo tawuphila phakathi shothi kulowa mhla ka12 sitawububita ngokuthi ngi26 nje mabo. Na ubuka ke futhi nalokuthi na unakela lo mtimba loyo nalona physical bese uyaphasa esikolweni sogcoka kahle udla kahle awuguli. Lize zithi iBhayibheli asinganakeli inyama kuvusa ukuthi inkanuko. Uma ke wena ukhanza kalethi lo 365 days mhla ka1 January kuze kube umhla ka31 December wena na ukhanzakala nje ukuthi uyakhona ukuthi bantu ukuthi birthday uyabona nje ukuthi i-sign ukuthi awunaki indoda kumoya vele na start is breaker down sawukhanza naso sonke ufika late awuthi konke tishumi naku lesikhuluma ngakho vele iBhayibheli wena awulidli every day sinkwa sami semihla ngemihla nje awunaki kwenziwa yini ukuthi umfundisi kube khona ukuthi uyanaka ukuthi bantu bonke njengala ka Facebook nje bakhona sebacalile kuba khona ukuthi njengoba sathi nje siyakubona manje ke kutaba ngikwazi lokho angifuni ngalothi kushiwe ngumnisi ebe nawe bengasho ukuthi awubhale lapho type uthi angadobhala njani noma ubhale uthi lokho ukuthi nje yebo sathi sibona abapostoli nabobishop ngoba sokwaba nema titles ukuthi umuntu akasafuni ukuthi umfundisi ufuna kube khona ukuthi archbishop, reverend, apostle, bishop. So sathi siyabona ukuthi abantu abatafike bathi ngibekise nje ngedate le kahle ukuthi umpostoli noma bishop ebandleni watalwa mhla ka1 January. Idate esingeke sikhohle. So kuba khona vele ukuthi kukhona nje labase bamveta lapha hayi kabi bebamveta abantu bampha 1000 njoba nemfundisi waso experience nje lokho bantu njoba nje ngiyacela phindze ngiphi imali uyeda mhla ka14 December. Amen. So lo mfundisi bamphatha iphuke ma1000. So kube khona sompostoli ke bishop vele mhla ka1 kuba khona ukuthi ibirthday yakhe nimendele ikhekhe nangabe kwenteka mhlambe kuwelela ulisonto ngalolo langa lelo mhla ka1 vele nje ziphatha inkomo siphatha ini bishop yena lo bishop siyamemethela sithi bazalwane ngiyabekisa bishop watalwa wasindiswa mhla ka14 December angibekisa le ndidi ongekuyikhohle. Hayi kepha ngathi kusondelene kakhulu asithi nje watala 14 June ngive ngathi na Donald Trump watala 14 June kanti 14 June nami ke ngacala kusakada ngabo uMsombuluko lobo busuku lobo nje batalwa ngo14 June nangabuka 2004 shosho lonyaka nje besigcwalisa 20 years yebo so kwanza lesi umfundisi ke bishop watalwa mhla ka14 June spiritual birthday sakhe athi ke bazalwane lebe sikwenta inkomo ngalapha kude le nkinga abavele kusenyameni nimphe bishop iphindze futhi nichubeke kudliwe lele ngikusho ukuthi akusinkinga ukuthi spiritual birthday sakho kungahlatshwa inkomo. No, that's not a problem. Ezulwini bathi siyabonga mnisi
ngoba vele bazalwane sendelela ukuthi nangemavesi nathi singanakekeli inyama. Lenye indlela ekukhombisa ukuthi wena awusayinakekeli inyama, akucale nje la kula mabhede ngiphi lehamba embili. Sengikhulumile nalokuthi kukhona la kuma-video. Angendlule-ke isikhathi sami singadobe bese siyangixosha emsakadweni. Asibuye-ke sakuchaza-ke sathi yebo, ngesikhathi-ke lo muntu lomusha ukhanzakala ukuthi yena akalifunzi lelive everyday daily bread. So tamkhanza asibeka science kakhulu i-physics. I-output ngesencele ideterminwa yini? I-input. Ngihlale ngisho nje ukuthi uma kunemaphepha mhlambe ngihleti nami e-ofisini lami sengivula ifeni la sekuphephuka amaphepha. Now ubona umoya basibani look at the wind. No, that's the result of the wind. Ungachafada la. La maphepha la ndizako ngabe sayabuyela hlala phasi. So nalapha kumfunakathi mfundisi ngehlulwa tshwala hamba nami. Mfundisi ngehlulwa i-opposite sex mina nje kuhlobonga nekuphinga vele kujola. Number 3 mina mfundisi ngehlulwa kweba but ke ngizokubamba isikhathi ngicela kubekiswa nje ukuthi umfunakathi ngehlulwa tshwala. Ngihlale ngisho ke bavele siyacoca abantu abasha basithakala. Sibeke libhodlela akuvami ukuba nemabhodlela emission futhi sathi hawu ngeke sesikhona ukuthi siyolanza nje. Bathi ngiyathanda nabutshela nabo lokuthiwa yini i-Amstel yini khona lapho nje i-Castle so bengaba libhodlela silibeke la awubuke azahleke lo mfana lo mlomusha ukuthi wena nawucabanga ukwehlula tshwala sengumphumela wehluleka ngicela nihambe nami ke sale seneka counseling awuto khona kusitha bomnakeni kujulile lesitanako lapha. Asibuye ke sicethele kuthi uma lo muntu sekhona ukuthi no wena la uthi uhlula tshwala sengumphumela wekuhluleka. Let me be quick to say nebantu nje labathi mfundisi kukholwa kulukhuni labantu laba 3 wetinto WPF. Once kungaba lukhuni kudla live. Number 2 kungaba lukhuni kuthandaza. Number 3 kungaba lukhuni kuzila. So ke ngesiphysics so fake i-input elivegamba kuna input so sona inputting bengasho njalo input so ubeke ukuthi kulukhuni ukudlala ivele nivele mfundisi uyayikhuluma ukuthi vele ngiyayibona manje usiphe namhla senkwasethu mfundisi mina nje mfundisi ayubona again le ndlu yathi khanuka yini phakathi kwakho because that's the secret livangeli nje lihleti khona lapho kunalenye nje ivideo ndawucela ukuthi tawulandzela nje masinyane nayo nale la khona umfundisi bengikhuluma nje ngikhuluma nalabanye udawuva nje ngathi kunjena saze sesithi ke sale kuba imessage lela lemcoka udawubona nje ukuthi uma nje kungathiwa kodwa uchazela gogo wakho noma mzala wakho noma bhuti wakho ukuthi yini kumukela Jesu. So please stay tuned itawungena le video leyo nje nayo masinyane angicetheleke so nakukhona ke lokuthi wena sowubonakala uhlulwa tshwala say output. Ngiko ke labantu abasha kuba khona ukuthi liviki licala ngelesonto kuze bemgcibeli bese kuba khona ke sitesta letinto letintsathu angisiphela uthi usekwayeni manje nje uhlulwa i-opposite sex uhlulwa tshwala. So naku ke sesiba khona ukuthi uyahlala phansi na njengadokotela nawufika dokotela kubuta uhanjiswa sisu kwenta njani uyamthoya ulilungelo lo kuphuma emangcoliso la kanjani ate ubona dokotela na ukhuluma ubhala phansi ufuna ungamyengi bese uyabona ke asesekupopole uyabona asiku-admit noma ke nayo medication nalana ke lo muntu ohamba naye number 1 uvama kuvuka ngabo bani nje everyday ngelisonto asengichazele nje live mfundisi iBhayibheli nje akwendeka nje mina nasebandleni nje ngiyite libhuku ngihlale ngiva wena mfundisi nakuthiwa kalozita sibani bobo phathe emabhuku mina ngibuye ngibhale ephepheni kanti vele iphepha liyalahleka mfundisi ngiyabhala nje ukhanzakala nje ngiphuma esontweni uvele njalo amavesi angiwafunzi okay ngimsombuluko vele mfundisi kuze mina nje vele ngize ngiye esontweni okay nakhona ibe ngombhambaza kancane okay ngiyabonga ukutshela iqiniso sesingene ke ku prayer life yakho sikhuthe amavesi qiniselana emthandazweni bamthandazweni ufuna uqinisele thandazani ngayekeli sakuchaza lokho nosunetinkinga leti ngasinathi atiyeke noma letiningi nyalo ngibonga khanza singenteka nawo angitshela i-prayer life mfundisi kona ngiyazama nje kuseni nangithandaza uthandaza how many hours mfundisi ungazi ukuthi how many hours mina ngicela ngithandazele kubo 5 minutes babe ngiyabonga sengivukile ngicela Nkosi ube nami ngisaye esikoleni ngisaye emsebenzini phindze ngithandaze nangibonga kudla lakhona kuyenteka nje ngidle mfundisi phana selihlazo ngidle ngingakathandazi noma ke ngiyolala ke noma ke nabe kwentekile waphambala tikhumbi ngivamile ukuthandaza babe ngiyabonga angalala esibhedlela ngaze ngakhumbula nje ngize ngikhumbule amagama akho mfundisi lwathi nje limi liyadala thina siyakhuluma nje ukuthi ngilala ekhaya ngivuka ekhaya ngoba khona umuntu olala ekhaya but lami lovuka ekhaya but angalala ekhaya
kube khona sothola ingodi noma suyagula bazuvela wadzilika nje emsebentini bamise esibhedlela. Phindze futhi umfundisi wathi nebantwana nje bakho bavama ukuthi nayiphuma imoto bathi nihamba niphila nibuye niphila, bayadala labantu. Vele nawe ngibuye ukhuluma ngihamba nyalo nje ngicela uthayiphe lapha ngoba uthi awuhamba wena uye kuphi mhlawumbe kunemhlangano nyalo kusonzela convention ebandleni mhlawumbe endabeni outside the country, noma bathi akuthuma eveni wena uyale kubomelika, noma nje uhlala khona Lozitha uhambe uyothenga kumathapha nje even khona lo myeni sesevasibula uyenyoka bengichazela abantwana nje kwanze uphuma endlini nje uyahamba uyobuthatha impahla noma-ke mhlawumbe uyemthoyi noma-ke uya lapha egedeni noma lapha esibayeni uyobukade inkomo kanti kuyashisa phela nibocaphela nje noma ngabe bo-2 ebusuku kukhanzakala ukuthi inkomo kumbe kukhalatha inkukhu soyobuka nakushisa. Mina nje kaningi ngoba siyathandaza la kaLozitha nje kaningi nakushisa mbamba sokuthi uzubona inyoka nayo yami asinayo ifuna kudla emakundwana. So noma ngabe nje uphuma endlini but-ke sesingethe sathini-ke sibekise nje lokuthi uyahamba. So la magama nje lathi na ungena emotweni noma isikhathi sakho siyaduma imoto khulume la magama, mina eSeneliswa Mnisi ngihamba ngiphila ngibuye ngiphila, ngihamba ngiphila ngibuye ngiphila. Nasezulwini sihamba siphila sitawubuya siphila. So ngicela uwathayiphe la magama-ke lathi ngihamba ngiphila ngibuye ngiphila. So hawu mfundisi ngibuye ngikhumbule nje nawe kusho nakwenteke vele kwenteka le ngodi kodwa khanzana sena ngithandaza-ke sengithi so vele nje i-prayer life yami okay. Nikhumbule kudla kumasiko lamathathu asingene-ke ku-F fasting. Hawu mfundisi seyangangenelwa nje kudla kakhulu. Ngiyayikhumbula le ndzaba nawe uyisho ukuthi lolu hlobo leli Matewu 17:21 naMakho 9:29 lolu hlobo lolu aliphumi ngaphandle kokuzila nokuthandaza. Washo umfundisi ukuthi ekhaya nje khona ekhaya phansi kuleli hlobo nje leli bonke abaleli ekhaya baleli hlobo nje ukuthi bayadivosa, abashadi badalela ekhaya, abacethe esikolweni, banatha tshwala. So kuleli hlobo nawo lokuthiwa ngema-genes, gene relation lekuthiwa i-generation. Mfundisi ngiyakhumbula athi ifundiso takho. So wachaza nje ukuthi amalanga angu-7 evikini ngibuba nje nelilanga linye khansi ngiyazila. Hawu mina manje-ke mfundisi vele nje ngihlala ngidla. So lo muntu lawo ngizama ku-fast forward nje ukugijima. So otherwise lapho kuba khona nje bantwana kube khona ukuthi nakukhona ukuthi bakhona imishini ukhanzakala lo mhlambe lo mfana ofike kumbe lisontho avuke ekusena esikolweni lesibili lesithathu khanzakala mhlambe 3 days noma nje liviki lonke nangalesihlanu azahambe ngemcibelo but asengibekisa labo 3 days kuba phela khansi baningi ngalesithathu nje nakahambe ekuseni sekhansi nge 3 days sikhulume naye ngelisonto umsombuluko lesibili lesithathu sokufika lomunye naye kanjalo. So kukhanzakala ukuthi sidabana nama-section uyabuya uyatadisha noma uyabuya uyaphumula esivama nje khansi sawusebenza kusebusuku noma-ke whatever depending kukhanzakala siyacala mhlambe ngabo-8 siyakhuluma labo bo-3 hours bo-11 noma-ke ubuye vele wabuya waphumula mhlambe ngalabo 11 siyacala siyacoca ebusuku ngoba phela vele abantwana lokhu ngikhuluma nje ngizothukile hayi abantwana batawulala nini mfundisi yini lo bese uyathuka ngani nakahle lithi lacingweni noma anyways ku-recruiter sikhathi sesikufundisile kaningi. So kube khona-ke ukuthi sikhulume naye kukhanzakala ukuthi mhlambe ngaleli sonto sitakukhuluma lokho sicoce then-ke bese siyakungenisa-ke lokho angicocele ngelivi then-ke khansi sitawukhuluma nje ngale livi kuphela then-ke kusasa le msombuluko sesiyangena-ke kule prayer nale fasting. So anyway niyakwati nini. So lo muntu nawe ukhanzakala ukuthi kulukhuni lokudla livi kuthandaza nekuzela lo nanyalo lokukhuluma nalabaningi mfundisi kulukhuni lokukhona emsebentini bomaketala kunanamagama nanga nje le ngisenganiketela abanye beni bathi awakhumbula ngibaniketile lokuthi uma khona umuntu okhanzakala ukuthi mfundisi sicale kubekisa nje ukuthi yathi mani mfundisi ngathi angikhoni ku-resista tingoti kuyendeka nje ingoti yendeke lo munye nakabe emsebentini lesihlale sikusho kubeka imali vele nje angikhoni lokuresista ngikhanza sengebile lo munye kungabeka tshwala mina ngikhoni nje kuresista ngikhanza sengebile phindze lo munye ayitshwala nje ngikhanza sengibunathile lo munye nje emva ngikhuluma kabi ngiyathi kona ku-wrong angikhoni lokuresista lethi iBhayibheli asimresiste sathanda asibalekele nangi ngiyabuka nje mfundisi ngiyakhanza lokuthi nje mina ngathi angikhoni lokuresista kunetinto letiningi ngitibona nje ukuthi ngathi tiyangehlula nje vele angikhoni lokuresista. Then kumfundisi-ke wase ngicela ukubambe kahle wase-ke uNkulunkulu ngokuba concerned lokho nje labanye beni bathi awukhumbula sekunabo think bo 3 months kuya kubo 4 months sibaniketa sase sithi umuntu nakathi nje angiboni vele ethi ngingakhona ku-resista sono kuchamuka kuphi-ke shothi
Uma ngidawuthini nje Nkosi yami utokhona ukubhala kahle but-ke ngivumele ngichubeke ngikuchaza. Uma ukhanzakala ukuthi wena uyaresista nakathi nje uNkulunkulu zila, vuka uthandaze kumakhada wena uyaresista. So ulala ukathandaza uvuka sokulate emsebentini kusho ukuthi you resist prayer. Kudasi nasekufika-ke le simo it's either tshwala noma opposite sex uthi awukhanzakala ukuthi mina vele nje ngeke ngize ngikhone ngathi khanza senginatha. Asengakubeki nje ukuthi vele wena awukhona ukuresista tshwala, asisibekise nje ukuthi awukakwendi but uyabona nje mina angandeka nje kubekwe tshwala vele nje vele I don't think ngingaresista nangandeka ngibeke nasono nasi ngeke sengikhona ukuresista. Ngiloko ukuthi ngakhathi wena uresista vuka uthandaze kumakhada wena awukhona zila dlana ilive. Then-ke utabe usakhona ukuresista tshwala. Kani nangu njenganangu lokhuluma nje umfundisi. Nangu lokhhanzakala ukuthi kuthiwa zila vuka uthandaze kumakhada yike uthandaze isiteki. Angiresist mina ngiyahamba ngiyothandaza isiteki ngiyazila ngiyavuka ngithandaze kumakhada. Then-ke kutasi nase sekunesono embi kwami tshwala sengindawukhona lokho ukuthi ngiresiste ngoba angaresist. Shothi waresista utabese waresista utabese usakhona ukuresista. Wangaresisti utawukhona kuresista. Angiphindze ngikuphinze. So ngesikhathi mina kube khona ukuthi vuka uthandaze emnisi lokhu kumakhada zila 2 days dlana ilive angiresiste ngiyavuka ngithandaze kumakhada. Tazi nase kunetshwala embi kwami ngiyakhona ukuresista ngoba angaresist. Kanti laba resistako vuka uthandaze udonsa ingubo solele. Ntathi-ke kungabekwa lesono lambi kwakho ngeke ube nemandla ekuresista. Mayeti mnanzi leti ndzaba. So ngakubhala-ke leso statement ngalokuthi nakusimane siyagcumukela nje ngendlela utokufa. So nalona-ke kube khona lokuthi umuntu nakathi mina ngehlulwa tshwala no sengumphumela wekuhluleka sesibuka ukuthi uhluleka kuphi. Definitely ngiko even kuma-academics yabona sonke sifundzile nabantu manje-ke ngicela ngingakubeki kimi personal ngoba ngiyathi bayalalela nesafundisa nabo labanye futhi siyathi ukuthi siba nabo labanye bengasiyo ukuthi sifundza nabo esikolweni classmate khona nje labanye okhansi nasibo form 5 bo form 2 yebo labanye bo form 2 ibona bebale kubo form 4 mina ngiyakwati ngifundzile nawe lapha kaLozitha ngifundzile nawe le Good Shepherd. So ukhanzakala ukuthi labantu laba besifundza nabo labanye bakhona ngathi baguga sebaba nje yababona ukuthi nje ebusweni vele kunjani njani. So labantu labo kuba khona mfundisi maye siyabonga Nkosi yami ngiyabonga Nkosi mfundisi kunakela labantu abami Nkosi yami mfundisi ngiyabonga mani mfana wami so sewubhadele hostel nceke Nkosi ngiyabonga mani lo zakhale. Yebo angifuni ukuthi sa personal but ungacabanga nje bese ngathi siyakhuluma vele konke. So lo muntu ube khona mnisela mani nami ngakholwa njengawe maye lokukholwa awubuka nje emtimbeni maye umuhle ncebe Nkosi. So awuboni ngesikhathi la ka form 4 njengoba sasho nje ukuthi nawubonakala ukuthi iyanatha ngalesi ngisi when they are drinking alcohol level lokomoya they are drinking their future away. It's just a matter of time. Ngibekise nje nyalo loku ngi-2024 umuntu lomusha lokhanzakala ukuthi ule kubo form 2 bo form 3 noma nje form 4 noma ulapha emvasi lokhanzakala ukuthi uyanatha lo muntu lona 10 years so 2034 kutabe khona lokho ukuthi lo muntu loyo angisho sekwente kanjani bakhona abanatha tshwala babhema but basebenza kahle basebenza emabhanga but nje most of the time kungiloku lenkusho. So ukhansi lo muntu lona lomusha akaboni akathi abhema lapha ka form 4 ukuthi wena yathi ubhema ifuture yakho baligwayo uyalibhema bese uyalahla sincapha na ubhema kuyancipha na unciphisa lo busha bakho ngesingisi I mean your future ngesingisi na unatha you are drinking away your future. So utawubonakala ngadlala ngesikolo manje nyalo sekunjena akakhi imali umfati songishiyile bavela ngicithanga esikolweni. Awu Nkosi yami ngiyakhula sinamhla kuyavakaleka ngiko-ke sithi so lo muntu omusha lakathi mina mfundisi ngehlulwa tshwala no tshwala buhlulani sengumphumela uNkulunkulu utaboveta just like exam bantu lababhala nje nyalo ngesikhathi ngaJanuary ukukhona ukuthi awulove esikoleni uyafunda exactly kutabe sekuyendeka singaNovember ke sotaba khona ukuthi mina imethi vele ayingehlula ngakhathi ungehluleki ungahlula ukucima icingo ne-TV bo Facebook bo WhatsApp udadisha. So kutaba khona lokho ukuthi nasubhala imethi ngakhasi le methi engakwehluli nawe hayi usawehlula imethi
awehlulwa buthongo, awehlulwa i-TV. Sengumphumela ukuthi bani vele imethi ayimehlule. Impilo injalo nje bazalwane. Anyways, lokhu-ke vele kugcwele la kula mavidiyo ngalokuthi nabana ngakhona ukuthi even nabhuti wakho nje uhlale phasi ube ngudokotela nakakhuluma ubhale phasi ukuthi yena asakakutshele nje liviki lakho liregulator kanjani. Kuthi ngalesihlanu nje pastor umemedela nje kuthi ngalesihlanu kwaba mnanzi nasimemethela nathi ndzaba nathi ukuthi Moses la hlala kusho umfundisi Moses Psalms 103 verse number 7 Moses uNkulunkulu wamkhombisa indlela takhe bantwana bakaIsrael bona babona tento ngesingisi Moses was shown the ways bantwana bakaIsrael babona the acts sathi kunemehluko umuntu lo wathi indlela taNkulunkulu nalo wathi tento Moses yena wafunza le system ukuthi emande aphuma njani akhokhwa njani edwaleni laba bona bebabona le tento nakungekho Moses lona lethi indlela le system kude manje edwaleni Moses yena waniketwa ukuthi imali uyakha njani laba abantwana baIsrael babona imali seyigcwele etikhwameni nakungekho Moses le system yokuthi imali yakhe kanjani kude sase sithi ke ebandleni nje longathi sathana ngeke aze atebe tento taNkulunkulu but waniketwa amagunya ukuthi ebelethe indlela sathi ebandleni longathi akusabonakala ama-acts aNkulunkulu ama-acts banvana ba the ways tendo taNkulunkulu banvana laba batali betendo indlela uma ebandleni nakho nje umuntu mina mfundisi ebandleni sikhonda ngale indlela naye akasho lo muntu ukuthi awugubha indlela phasi usho ukuthi ukuba na chorus leader na MC so sikhonda ngale indlela naye phindze lo unye kwesibili bayina mfana nangithi indlela takhe timbi mani miyekele lo muntu nathi indlela takhe timbi mani angititsanzi so lo mfundo emkhubu le system nje uphuma ngelifastelo hamba unazatshwala hayi bafanele anyway to fast forward sesiyachaza ke ukuthi lokungathi ibandleni nje ngathi akusabonakala intento taNkulunkulu ukuthi sathana webelethe indlela yini uma libandla inkonzo ingena nga11 nga9 kuba neprayer bese nga10 kuba neBible study nga11 sikudlalela amakhorasi uma libandla lingafiki ngalo 9 phindze uma libandla selide leti indlela taNkulunkulu ukuthi bakhokha ishumi baculelana phindze futhi kuba ne-honored prayer ngeke tibonakale le tento asibuye phindze futhi nabe yakuphika la hlala kusho umfundisi John 10:10 mina nje la kimi ngeke uzubone tento taSathane sathi lona lokhanzakala ukuthi ukuniketa indlela takhe masinyane utakuvetela tento takhe uma nje kungakuba khona ukuthi awuyathi sengicala ngibekise nje lokugeneral sibe sifunza esikolweni babuye bathi bamla basha nangabe abantu abasha mhlambe vele uyehluleka lokuthi uthithibe manje usebenzisa icondom kuze icondom isita kuphi ukuthi ungamithisi phindze ungatholi bokucunsulwa nabo gonorrhea shothi ke lo muntu nje kuba khona lokuthi uma ke wona sekunetento ukuthi sengina gonorrhea senginacunsula mfundisi sengimithisile kutaba khona nje ukuthi wena ukabi netindlela ukuthi abstain ungalala ungakashadi nangabe kende kuyalala ke sebenzisa lijazi lemkhwenyana phindze futhi sathi ngeke nje mina kube khona ukuthi umfundisi sonephuza face sengama-acts lawo ayi umfundisi bathi sowebile umfundisi basothola umfana ngaphandle kwemshado ngalokuthi ngiyitela indlela ukuthi sengiphuma ebusuku sengiyahamba senginasatshwala sengihamba sengiyojola ecungeni sengiyajola sengiyahamba sengiyalapha kule ntombatana sengiyalapha kulomfati as long nje kude indlela taSathane shothi Sathane wakanginiketa indlela ngeke vele Nkosi yami bese sekuba khona ukuthi sengibonakala tento sathi ke kubazana lona lomniketa indlela takhe utakuniketa tento takhe sathi labanye benje manje nangalesihlanu shothi kusasa ngoba namhla kungolesine phindze futhi kunjalo solo nje senza labo half night prayer nyalo ke sesihamba nga2 after 2 ngoba siya ngokuya nawe nje umenyiwe solo sizama lokufusa ngathi labanye benje bekhona ukuthi mina mfundisi ngabo lesihlanu vele bengathi sangilali nangabo views ngabo msombuluko mfundisi ngabo lesithathu ngiyathi kalozitha vele ngiyathi kune evening glory bese kube ne morning glory yabona nje lokho nasingabala nje mabombo sithi nje ngalesihlanu wonke bone indlela wona athi awulali ulamagwaveni uyathandaza phindze futhi ngelisonto GPS ngabo msombuluko vele nawubuya emsebentini uyabuya uthi woka kancane 9:30 so uvukile udawulalela umfundisi imnisi bese ngabo lesithathu vele uyathi uyakalozitha vele kuyathandaza besicetha le kubo 1 bese ziwoko lo 3 hours bo 4 sesivukile sesiyageza nga5 siyambamba siyacala siyathandaza
So mfundisi into nawubuka ukuthi ebandleni bebangisebenzisa mina vele nje indlela kaNkulunkulu phindze nasempilweni yami ekhaya ngami nje mfundisi bantwana bayaceda esikolweni babalobola ngabona tento taNkulunkulu wanela sathane John 10:10 weta ukuthi webaleta indlela anyway senikubambile bese ungacabanga ukuthi umfundisi beka nesikhathi sakuthandazela lokho lokuthi nje nawe ngiyacela ukunake ukuthi so ukubona tento nje liBhayibheli lithi ningamniketi isathane inzawo shothi according to leli verse lo verse 7 walo Psalms 103 shothi nalezi iBhayibheli ningamniketi isathane inzawo shothi wena somnikete ngaleti indlela sathane soneti indlela sonendlela yokudla kakhulu phindze futhi lokuye sachaza sathi niyakhumbula sanifundisa kona ukuthi nje thina siyazila uyakhumbula ngekhathi nje khona ukuthi mina vele ngifundisa ngidle kakhulu bekuvela le tento taNkulunkulu ngiyalwa yamfundisi mina sengiyadla ngisakhona ukuzila lokudla ke shothi sethi indlela tasathane so nesystem yona yokudla kakhulu yebulala kakhulu bazalwane Nkosi yami ngishekisha tandla ukuthi maye uNkulunkulu siyambonga ukhuluma tinto leti kuphila futhi leti julile wele singahamba sikhulume kube licha asicedzeleke kumfana wami lesikhuluma ngayo so sithi singakhuluma ke ukuthi so phindze futhi singene ulalela music njani angikhombise ecingweni lakho ukuthi siyabuka ingoma vele namavideo la khona ecingweni base uyabuka la vele ngiko lempilo inje so uyakubona ke ukuthi kuhamba vele kube nebukhulu bese ke sesiyakhona njengadokotela ke ukuthi sesiyacala asesende nayi prayer aphindze asenzise umfana simchazele ukuthi lokho somukele Jesu nawufika ekhaya kusho ukuthi njengokugeza nje utawadi kugeza lesikhathi uyageza ngomakhanuku kube khona nje ukuthi asengihambe ngiyogeza ngaze nginuka liBhayibheli uyalifunza nje noma ubuyeva ukuthi yathi manje ngathi udziniwe noma nje uve ngathi alikuchazi kukanenge umfundisi la sibakhulisile nje sasho sathi ngokuthunywa uNkulunkulu sathi umfana nje kendeka nabe uyagula bambona zakadle bambambeke bamkhamisise ebasitane labanye lomunye amnathisele ndengane lo maka kumbambile na umshana le ndengane lo mfana akakhona ukuyinatha nani mbamba ngengane sokuthi ke na ukhona ukuthi uyayinatha nje nicaphele ukuthi angayisho sokuthi ke emva kwama-hour athile sowubona ngemanabukeni noma ama-disposables sowubhoshile kukhona okungenile sathi nathi-ke liBhayibheli noma ngabe uva ngathi awuva lutho funza kukhona okungenako in your spirit utawubona naso uthandaza noma sokhuluma nemuntu lo seyacubuka konke lokho siyakufundisisa-ke ngiko-ke abantu abasha ke bayasithakala ukuthi mfundisi yathi mina bengithi nangithi nje ngimukele Jesu bengathi nje ndawugoqa tandla nje bese kuyatendakalela nje sengibonakala sengibalekela tshwala ngeke ngiko ngithi lo mtimba wasenyameni uyasifundisa ukuthi ngeke nje uhlale wena ukhansi awuye emasimini kuyolima nekupheka nekugeza every day siyageza siyawasha phindze futhi siyadla singakazili nangalapha-ke kude utakwendela uthi sengimukele Jesu nje utakwendela nje wena sokugoqa tandla imfihlo lena bazo njengoba nje ngisho ukuthi itawuta le video lenye asibuyele-ke ngoba sebakuvile-ke bazwana nasithi-ke Jesu live la uNkulunkulu Jesu liphimbo nalokuningi lesihlala sikuchaza so unganaki wena ungabi lokuthi mina nje ngigathi sangemane nje lo December lona ngingabonakali nginathe tshwala udathi khanze ukunatha lo tshwala ngaloko ukuthi kufuna ukuthi wade lokho ukuthi wenda nje lokhu lokufanele ukuthi ngidla livi ngiyathandaza anyway sitakukhuluma lokunye emalanga sachubeka so nakathi-ke lo mbhali lisitho lami livela kuJehova nalo wendela izulu nemhlaba baningi lapho Jehova nawuthi-ke bazane ngisukumele kusho ukuthi Jesu uyinkosi usho muphi Jesu usho ukuthi kuyinkosi nakho lokhu kuGenesis manje ngeke uze ukhona ekucetha ukuthi kuyinkosi nakho lokhu kuGenesis chapter number 1 lokhu kuGenesis chapter number 2 ungacetha nini ufike kuchapter number 50 bese ngani ucala ungena phindze futhi Exodus chapter number 1 ungacetha nini so emehlo ethu siwaphakamisela etinsabeni isitho lethu alivele etinsabeni livela kuJehova meaning nakhona lokuthi nje nakuthi nje mina ngiphakamisele nengoma nje lethi bhekani kuJesu ngumholi-ke lifakazelwa ngeHebrews 12 lekuthiwa asibheke kuJesu kusho ukuthini lokho ukuthi asibhekene kuJesu nakho-ke lokhu kuthandzako lokumnanzi kuthi ngalamanye amagama mfundisi nakuthiwa nje kulamalanga nasemndenini nje njengabe abantu bashonelwe ngesencele kube khona ukuthi hawu bozibani bani ngicela ukuthi niphakamisele emehlweni waphakamisele kuJesu usho ukuthini kule ngihlale ngikusho-ke ngithi uma nje kukhona sibazwane baphuma ngelisonto bazalwane njengalamalanga sithi incwadi yaPhilippians ngiyacela bazalwane ukuthi next week nanibuya ngelisonto wonke umuntu abasayichithile incwadi yaPhilippians naloku lengicetha kusho ukuthi kuba khona athi senkwasami semihla ngemihla
So nakukhona nje uthi uNkulunkulu uthi ey'nyalo wena dlane nayo incwadi nayi kumbe abaseRoma kanjalo kanjalo. Utakukhanza lokho ukuthi kuba khona lokho ukuthi vele kulamalanga uphakamise amehlo akho. Ngicela kuchaza nje naku la ngikuthanza kakhulu lokujulile ukuthi kunanaku lokumgcoka kakhulu bazalwane Nkosi yami. Lokho ukuthi uma Jesu athi nje kuJohn ku-Revelation 3:20 athi ngime emnyango uyangqongqotha umuntu ava liphimbo lami avula ngidawungena ngidle naye adle nami. Akasho Jesu ukuthi nakangqongqotha kumnisi ukuthi awuvula yena uthi kuvula mina. Kusho ukuthini lo? Miphi le minyango Jesu la engqongqotha kiyo? Nako sakuchaza ngalesihlalo. Siphinde sibuyele-ke njengoba nawe sesikumemile. Sachaza-ke sathi kufanele le minyango nje ingu-66 ngoba athi incwadi ithi ingu-66. Sathi ufuna uve nje ukuthi yathi umfundisi Jesu uyangqongqotha nje ukuthi angifunze incwadi yaGenesis. Ngihlale ngithi kunathi incwadi nje boNahum, wayeyifunza incwadi yaboNahum, boHabakukhi, boMikha. So nakhona kodwa awubona ukuthi na uvula ukuthi uNkulunkulu angivule then-ke udawuva Jesu utawudla nawe nawe uthi uyafunza incwadi yaGenesis ngiyabekisa. Uve nje uthola tambula noma nawe ubuda Nkosi uNkulunkulu lapha ngakhathi nje Abraham athi bekasho ukuthina uJoseph ngakhathi alena ejele kwentekani mvanami ndodana yami ngiyaxoxa kwasho ingoma yathi umsindisi wami siyancokola siyahamba ndawonye. Yes. Then-ke sase siyachaza-ke ukuthi nakathi nje Jesu ngime emnyango uyangqongqotha. Akangqongqothi lethi incwadi leti ingu-66 kuphela, labanye kuyenteka bangavuli. Phindze lokunye Jesu uyangqongqotha kunanaku lehlala sikuchaza ukuthi impilo bazwane ingu-PTP, place, time, person. Ngiko sihlale sithi he was an altar rules the land. Sathi i-altar ngiko nemahede njana i-altar. Kutawulandzela nje lokho ukuthi utawubonathi sikuchaze nje kabanti. Kuthi sabekisa sathi uma nje umuntu asaphase form 5 ala emvasi angena asicale yindzawo. Ngeke agibele nje ibhasi aye emakhaya. Utawugibela asuke kaLozitha aye emvasi. Nasithi he was an altar rules the land of finance, the land of prosperity, ukuthi ugcoka lokuthanza kudla lokuthanzako. The land of health awugule emtimbeni. These are lands. So nalapha-ke lo muntu uyangena e-university. Then-ke number 2 kutaba ne-duration time. Ukhumbule sithi PTP, place, time and person. Kutaba khona ukuthi uyafunza 4 years. Phindze khona kulo 4 years kutaba khona ukuthi mhlambe ngaboLwesibili ungena nga-10, ngaboLwesine lapha emvasi ungena nini. Phindze futhi kutaba na-person. Mhlambe kunabo lecturer lo mnyaka kaDlamini, lo mnyaka kaMnisi, lo mnyaka kabani. For 4 years lo muntu ufundzela-ke leyo course leyo. So uyahamba kuyasebenza. So uyakhona kubusa the land of finance. The land of prosperity. Prosperity uba ukuthi uhealth emtimbeni, maphela vele udistress njalo abangasebenzi, udla la kuthanzako, ugcoka la kuthanzako. Yini waba ne-altar. So impilo noma bulehede nje impilo ingu-PTP, place, time and person. Asibuye-ke nala. So Jesu uphinza ngqongqothe sonke nje sibufakazi ukuthi mfundisi yathi kwase kwathiwa nje ngiyakhumbula mfundisi kube kunathi ngavakasha mama-ke lomncane kababe lomncane uNkulunkulu wangisida. Uve nje ukuthi namhla ngimbabani. Anyway sitacedzela lokho. Phindze futhi uNkulunkulu singathi le minyango phindze Jesu langqongqotha kiyo ingu-24. That is, there are 24 weeks. 24 hours in the day. Phindze futhi singathi kuna 52 weeks. Shosi le minyango singathi ngu-52. Kuleli viki leli mfundisi sidabe sikworkshop embabane singuhulumende kuyabekisa. Phindze futhi singathi kuneminyanga lingu-12. Kule nyanga lela mfundisi for 3 months ndabe ngifundisela ikhompyutha. Yakubona? But asengicela-ke ukuthi acedzele. Ngicela kuthatha lo 2024 ukuthi le minyanga ingu-24. BoPeter nje naJohn basukumisa esishosha. Jesu wangqongqotha leli hour la 3. Phindze naCornelius kuZenzo 10. Loyo nguZenzo 3 le sishosha nasiswini boPeter naJohn. Cornelius simfundzile ngalesihlanu ukuthi uthi nami bengenta nje imithandazo yami ngilola la 3 PM ngeva ingelozi ithi Cornelius kwabela kwakho labambofu nokuthandaza kwakho sekufike kwabasikhumbudo ngoba vele iBhayibheli lithi sithandaza. Lona kuthiwa bekathandaza njalo. Lithi in the hour of prayer. Wena uthandaza nini? Njoba sikhule sihlabela nginesikhathi sami, nginendawo yami. So nakuthiwa-ke isathane soyebe ama-altar. I-altar nje it's P, place. I-altar it's T, time. I-altar it's person.
wakhanzakala sowude indzawo sowude isikhathi so Jesu ukuthi awungconcotha sinyalo athi ngifuna uye entsabeni phindze ngesikhathi lesitha uthi yawothi ngifuna ukuthi naliviki nali nalilanga nalawudle noma nali-hour nalivuka uthandaza i-altar leyo Nkosi yami haleluya well ngicela-ke ukuthi ngikuhlanganise-ke kanje nasi Jesu uma emnyango uyanconcotha sesiyafunza-ke ngalesihlanu sesithi-ke kungako lo Mahubo 107 verse number 20 uthi he sent his word and healed them sesithi-ke wathumela izwi lelakho your rhema word wathumela lolu livako kusinani nje bangibekisa kuthi lamalanga ngiyefa Jesu mani unconcotha encwadini yaGenesis ungayifunza lencwadi yaGenesis uthola lo mlayeto wakho lo uconzene nawe wele kungaba bandi-ke bazalwane nasiphinde sicedzele-ke emehlo ami ngiyawaphakamisela etinsabeni sitho lami alivele etinsabeni livela kuJehova then-ke bese sokuthi nasukwendile lokho ukuthi uphakamisele emehlo ami la akho kuthiwa-ke bese no verse 3 sokuthi akavumi linyawo lishelele nayo lena ijule kakhulu akavumi linyawo lami lishelele usho ukuthini lo yini lelinyawo lelingashelele sabekisa-ke sathi generally nje into cishe lishelele nako licembe labhanana insipho nabo bathele phasi noma-ke nayo belinile vele kuneludzaka nato into elishelele nako sasiyabekisa-ke sathi kanjalo na spiritual akhona amacembe kabhanana into elishelele nako ngihlale ngibekisa-ke usingabe nje ngishumayela ispeak ngeke bese lamgwaqweni sekungena inkomo ngoba batawushunyelwa ngubani lespeak ngiyabekisa bese-ke 2 Corinthians 4 verse number 7 uthi sinale ngcebo kuletha itshe elibumba sathi thina bazalwane uyabona abe ulethela noma nangu umfana nje lomncane okhansi uphethe kudla ngelitray noma nje whatever uyambona umfana ukuthi mncane hawu yini nimnikele lo mfana nimhlangabezele beminyango mhlamba ngasuka shelele kuphahla ke letitsha kuchitheke lokudla so sathi-ke siyakuthanda nathi ukuthi uNkulunkulu ukuthi iBhayibheli akavumi linyawo lethu lishelele uNkulunkulu lelinyawo ngapha ukuthi umfundisi uthola ingoti hawu umfundisi bathi umithisile umfundisi bathi unathile utshwala bathi umfundisi ukhwabanisile sovele emaphepheni uNkulunkulu akakuvumi lokho ukuthi nje sisheleliswe ukuthi sesithule abantwana ngaphandle komshado sesikwazi umuntu sesebile sesibonakala siphuma emaphepheni noma-ke sengisesibhedlela sengiyagula ngithola ingoti ungakubala kube kuningi but asesikubuke yini uNkulunkulu okwenta ukuthi angavumi ngilokuthi sinale ngcebo uma la kude le ngcebo njengoba nihlale sithi akugadwa boseneliswa senginisho ligama akugadwa boseneliswa kugajwa na ingcebo na ufuna nje next year 2025 ukuthi kusuka mhla ka1 kuze kube mhla ka31 December ukuthi inyawo lakho lingasheleli ukuthi litawuduma utawuphindze futhi kube khona lihlobo khona labo January nabo October bo November next year nangabe nje wena ufuna ukuthi next year ungashaya umbane phindze nohambe emgwaqweni asesikubalabale nje konke ungatholi ingoti phindze ungalunywa inyoka bese siyangena ungatholakala ukuthi wena sokuthiwa sodzakiwe ku2025 wena sowebile kahulumende noma enkampanini wena sokwendekile sowumithi indvodza yakho kube khona ukuthi mhlambe la kulaba bafati ibona lamadoda kenteka mithi sibe khona ngaba khona umfana unabo 5 years komuhle bese uba khona usuyavuma kumkakho ngathola umfana umfati labanye kuyendeka nawe nje ungilalele kuyendeka uyadla umfana athi akusiye wakho wazi na uhambile nje ugangile wazi uyabuya soba khona sofostelela ukuthi noma nje awufostelela emadoda bokhansa kabali kwaba khona lokuthi Nkosi yami soyathi ubambile lo mfana uyamata ethi akasuye wala khaya so uma next year kutawukhanzakala ukuthi wena alinyawo lakho lishelele kusothola umfana ngaphandle komshado phinde zoshaya isibhakele ekhaya kini sekunjani njani so uNkulunkulu utawenda njani lokuthi angavumi akugcinwa bomnisi ngena ku2025 ube nale ngcebo asibuyeke siyathi ukuthi leti nombolo timcoka lapho so singeke kube na verse number 3 kude verse number 2 ngeke kube na verse number 2 kude verse number 1 asikubuyiseke uma umenda lo verse number 1 ukuthi mina ngiphakamisele emehlo ami soyibonile mlaleli nawe mbukele soyibonile so kulaba lokhanzela sengiphakamisele emehlo ami lesikuchazile ukuthi kuthiwa nje angivuke ngithandaze kumakhanda ngiphakamisele emehlo ami ngizilile kutawenda ukuthi bese kubonele ingcebo leta besiyagada lapha ku verse number 3 sekuyendeka ukuthi linyawo lami alishelele yena lo verse number 2 lashito ukuthi lisitho lami livela kuJehova sesiyathi ukuthi Jehova ngilo Jesu kuthi nakathi Jesu inyalo angifunze Genesis angizile nyalo angivuke ngithandaze kumakhada ngiko nje ebele chapter ithi uNkulunkulu akavumi linyawo lishelele bokuthiwa uNkulunkulu akavumi linyawo lami lishelele ngoba ngiphakamisele emehlo ami etinsabeni isitho lami livela kuJehova meaning lisitho lami livela ekuthenini everyday ngidle live lesikhathi nangilo sengikuchazile so wena nangabe ke ukhanzakala ukuthi ubona linyawo lakho liyashelela ibala lokuthi uyawaphakamisela lemehlo akho
leti nombolo timcoka kakhulu bazalwane. Then-ke bese kuthiwa-ke loyo lonza sine somnisi akadeli akalali. Awu bazalwane, kube singaba nesikhathi asishiye konke, but-ke kutaba kuhle sitakukhuluma lokho ngesikhathi lesifanele. Bese livesi lokugcina-ke selithi uNkulunkulu ulondloda ukungena kwami nokuphuma kwami kusukela manje kube phakathi. Lokhu bazalwane cishe-ke ngibona lengithi noma-ke lengathi lo verse number 8 kukodwa nje lokuthi vele kuze kwenteke lo 8 ufuna sowathi somendile 7 umendile 6 umendile 5 umendile 4 umendile 3 umendile 2 umendile 1. So kukodwa nje ukuthi ngeke nje manje ugcume uhlala lapha ku verse number 8 ebebe singathi wena nje umnyaka e-university ngeke nje usho na sengifuna kwenta i-8 year. Le 8 year kutaba ukuthi uyendile 7th year down to i-1st year. Nalapha-ke uma sekwenteke konke-ke lokhu sesikuchazile lokhu sesikujambile, uNkulunkulu utolondla ukuthi akungena kwakho asibaleke. Sathi kukhona nje ukuthi ungena emshadweni, ungena ebhizinisini, phindze futhi ungena ebusika, ungena ehlobo, ungena ku-2025, phindze futhi ungena ku-weekend. Kuningi lesi sikhathi ungena ekhumbini noma usuka nje kuphi ungena ekhumbini. So yabo uNkulunkulu uthi ungangena emshadweni utawulondla ukuthi akungena kwakho nokuphuma kwakho. Siyophuma ngekufa siphume ngokuhlwitha. Phindze futhi bani ungenile ebhizinisini noma bani ungenile le weekend utaphinza phuma, ungenile ekhumbini utaphinza phuma. Lapho-ke sina sesibala ungenile ebusika, uNkulunkulu yonke singena ehlobo, uNkulunkulu utawulondla ukuthi akungena kwethu. Phindze ungenile uya ku-interview mhlambe ning-30 kanti kufuneka 3 nje bami labatawungena lapha enkampanini. So uNkulunkulu alondla ukuthi akungena kwakho. Sihlale sibekisa nje ukuthi ungena emshadweni bangaki abantu abangena emshadweni so awubani walela nje ngena emshadweni washintsha. Lokho ukuthi ungene nabani. Naloko ukuthi nje ngeke nje umane ukhothela ivesi babe live lakho lithi wena ulondota kungena kwethu nokuphuma kwethu. Ye wena uverse number 8 loyo ubendile nilala abanye bovesi. Ngicela kusho naku nje lokunye lokutaba iTeam lesitabe sikhuluma kule weekend nalokunye ukuthi kuna indzaba naye bazalwane. Lokunye sengidakushiya nje kuna indzaba naye ukuthi uNkulunkulu siyathi igama lakhe lelinye uNkulunkulu wayekhona, uNkulunkulu lokhona naNkulunkulu abakhona. God was, God who is and God who shall be. Asesibekiseke uma nje ngibekisa nayo inkonzo iyangena ngo-10 itawuphuma nga-2 umfundisi uyashumana noma u-MC noma-ke whatever. Lokho ukuthi mina sengifuna ukuthi uNkulunkulu abe khona bekakhona yini angibekise nje ngivele ngishaye inhloko nje uba it's a long topic but ngifuna ukuyiva. So nakungenteke angisithi nje inkonzo mhlawumbe ingena nga-1 nakunakwenteke ukhanzakala ukuthi mina ukuthi itolo noma-ke ekuseni nga-10 angibekise nje ukuthi ekuseni nga-6 mina nginasatshwala bese kuthi ngabo 8 sekwenteka ngiyaphinga ngilala nemuntu. Ase uNkulunkulu akekho lapha. So let me not expect ukuthi ngalo 1 ngetasi-ke soba noma kuligama lakhe uNkulunkulu lo wayekhona in this case uNkulunkulu lokhona. Kukhona abantu abafuna ukuthi uNkulunkulu yelo nga-11 selesonto abekhona kanti lekhaya indvodza ikhulumise kanjani nebantwana lo munye bekahlobonga. Lamasondweni sokubuyela sichitha kusho ukuthi asisabonakala itendo ngiloko setidle letindlela taNkulunkulu kuyindlela yaNkulunkulu ukuthi umsebenzi noma wethu awugangi awunathi itshwala. So nangabe ukhanzakala ukuthi wena ngalesine ngicibelo itolo bona satshwala kusasa-ke amina namhla-ke so yacala ngiko nje kube khona ukuthi inkonzo engenile babe noma ningahlabile ingoma yehla Nkosi yehla nizenibhimbe yehla ngesikhathi abakwathi nje bazwana ukuthi uNkulunkulu ligama lakhe leli ukuthi uNkulunkulu lokhona ngoba bekakhona. Phindze futhi sibuye uma lokho ngikuthenza kakhulu kubekisa ngama-academics. Why umuntu lapha e-university noma-ke e-tertiary nje ukuthi wena ufuna ukuthi lokuthi uyafunza nyalo ufunza 4 years nyalo usenda umnyaka wesibili udaba nginesi ngiyabekisa. So sengakhathi sowujova abantu songudokotela sonethe imoto takho sogcoka kahle unelikhaya lakho. Start le nursing seyikhona ngoba nyalo presently uyadadisha abantu labanye banasatshwala wena uhledi ku-laptop yakho. Yes. Njoba ngasho bazwana ngathi kuyasida manje lokho kwema-academics ukuthi nyalo nje utawukhona kuva ukuthi athi vele mfundisi nangazi nje ngendise-second year bese nginasatshwala ngiyayikela lapha. Then-ke in the future ngiyabekisa nje ukuthi utawucetha mhlambe wenda umnyaka wesithathu next year wenda umnyaka wokugcina so uyayiyekela esikolweni. Then the next
10 years sekutaba khona ukuthi nxe sesikubona uyaswela ugcoke icathulo lidabukile sekunjani udawati ukuthi yini yalo khanzakala ukuthi le nursing ayisekho wayishiya le. So nebantu ke nangabe ufuna ukuthi uNkulunkulu ngoba vele le nto le ihamba yoyinzathu. Ufuna ukuthi uNkulunkulu abe khona. Kumgcoka ukuthi wendanyelo presently wendana ebebesingathi ufuna ukuthi ubuJehova abantu are you at the tertiary now? Phindze futhi uyadadisha yini uyakhona kwenda ama-assignment akho uyo research noma nje wena bese ukopa labanye sebakopisa wakatendele research. Phindze futhi nasi sikuhlanganisa lokuthi uNkulunkulu lo wayekhona uNkulunkulu okhona lo abakhona even rapture asibekise nje bantu abanatha tshwala nyalo nje ukwazi unatha tshwala lesihlale sikusho ukuthi nawubuthi umfundisi wakho uthi mfundisi laba abanatha tshwala labahlobonga labaphingako nakhala licina ngoba awuhamba yini according to ngikufundise kona shows labantu ngeke uNkulunkulu abengigodi who shall rapture them because presently uNkulunkulu akekho senikuvile ke so nalapha ke uNkulunkulu nawuzi nje babe lungcwele sengiyangena emshadweni live lakho lithi wenilonota kungena kwami nekuphuma kwami wena usho ukuthini noma ungalikhoda leli verse ngivesi 8 lo ukwendile lothi uphakamisele emehlo ami asithi nake nithini bazona asigcineke ngaloko ukuthi lenzaba nayi ya kwabo wethu sigcine ngokuthi ke khona lapha kulo Mahubo 121 sivama ukuthi bheka lolonza seneliso bese ke sengibita ngicala ngefamily yami ngithi nje bheka lolonza ebatshali ngibekise nje sengibekise kusini make mtshali kube khona ukuthi just every day ngiko nabo bonke labafike bete babhalise kuba khona ukuthi Nkosi ngoba lokuthi sinadi nje bazwana emagama eni so sesikuchaze kaningi lokho ukuthi umfundisi vele yathi uyasithandazela daily lokuthi nje daily lo Mahubo ngiko nje lesikhathi angibekise bazwana mhlambe kutawuvakala ngalenye indlela lokho ukuthi nje ecingweni ngasho ngathi inombolo tami lapha nangibuka tonke leti incingo ngoba suka nabo 79 ngakhanza inombolo leti connecta safer dile kwendlula kubo 3000 njoba nawe uyathi ngibuke nje nabantu nami bonke bafaka status noma ke balabanye benu kuyendeka senikele ukuthi status nithi fihle ngalo ngoba nathi kuba nendlela ukubona ukuthi bano viewile divete nje ngiyadicelela kulabanye benu so nakwendeka abantu bafaka status ngibike ngibuka nangiscrolla lapha ngibuka le status lo myanga amangala athi umfundisi uzuscrolla nje uphusha kakhulu ugijime ukuthi baningi labantu laba save inombolo yami so sibonga ke labantu labo kuba khona singebe ngimbite ngamunye ngiphakamisele liciko phindze labanye nababhalisile ukhanza lezi ke ngoba even nakusasa nje mana ubenyiwe bese kuba khona ke ukuthi nase ngithandaza babe naba lengeke ngibabide bonke nabe bakhona nini bekumsombuluko nabe bakhona bekumgcibelo to cut a long story short kube khona ke lokuthi Nkosi wena lolonza seneliso mnisi nalolonza abantu bese siyawasho lamagama nalapha ke njalo umfundisi uthi nakathandaza bazali lokunithandazela lokwalo ngivama ukuthandaza ukuthi Nkosi shosi lapha ngikusele igama lelithi kwami ngilishiye emabomu so tabona solifaka noma ke noma ngikusho nje ngoba ngidaze mhlambe bese ngiyakhohle ngicela nje ukuthi ngisho nakho ukuthi lokwami ucabanga ukuthi kungenaphi lapha so lokwalo lengitsithe lokwalo uyamcapitalize wonke bese lokwami nalokwethu kuba ngilabo okay nje kuphela so ngivama ukuthi nangithandaza ke Nkosi ngingakadli leave namhla utawubona ukuthi no wonder mani vele umfundisi ngiva ngiconnecta naye nalokuthi nje lo babe lona bakhona abantu bakhona siyanithandaza but abakweni lo babe lo uze khona nje ukuthi abantu nakhona sinababhalisa bese lamaphepha ale kuye lamanye akhona khanzakala ukuthi siyawashuta sendele ukuthi baphela amaphepha angagcina sagcwala bese siyathi kwala cingweni ebe nje bengathi ngiyabakhombisa abazalwane screenshot nje lapha kube khona sinabantu babhalisile mhlawumbe bang 300 sishuthe lapha ipage linye phinde sithi so that leli gama litaba khona sesingazuma lapha sikubone mhlawumbe nabo ufuna kuba ngithomas ukhona ngikubona uyocela semfundisi sacela bola icingo lakho ngisacela nje ungikhombise la wa screenshot akhona ubone ukuthi uye wanini yini sinaloko ukuthi bakhona la abafundisi vele kuba khona ukuthi nisenda ithombe tibe diningi lapha ku-altar so ngicela ningesabi ke bazwana yathi nje ukuthi niyathandazela daily akukunikete isibinzi lokuthi awumfundisi one way or other nawe nje icingo lakho inombolo yasevela nakhona ke kuba nokuthi labanye benu khansi abaperform kahle la ku ecingweni shows lapho wena so awusangena endaweni egcwele ngwele phela vele it's obvious bazalwane naba labende ema audio nje
kukhona isikhathi asithandaza khona nje kube khona ukuthi ebesingathi bomake sikhule ukuthi bathi bashana ngengwembe. Hayi ukuthi le ngwembe ibhlungu, into nje lethudane ukuthi nje wena mfana mani ngiyabekisa. So nathi-ke kuba khona ukuthi awunkosi namhlanje ngilesine kube khona ukuthi umuntu osenzaweni lengcwele ngcwele. Angithi nasecingweni nje umuntu okhansi benicommunicate naye. Lo kade wagcina le ku-WhatsApp khansi inombolo yakhe le kugcineni ngabe nje abantu lo abasave abale bo 1000 akhansi inombolo le muva. Kodwa nakwenteka lo muntu athi hey mfundisi le nombolo iya overtake. So kuyenteka ke sifune labadodana ukuthi asesibone abantu kube khona ukuthi nje the last 30 people abachatile kube ngibo lapho khansi babe nangu mbusisi yalo nje ngibhesana licingo lelinye nangu Nkosi mbusisi kanje labanye abavelako bebengasho ligama make mtshali vele uvele kaningi nangu make mtshali nontobeko mnisi Nkosi mbusisi ngalokuthi ucommon vele akuphela ilanga angakasenda umlayeto. Uyakubona lokho. So kumnanzi ke lokho ukuthi mfundisi yathi vele washo ucala nasesiteki ukuthi Jesu uthi nakathandaza usibabe bonke longiphe bona angalahlekelwa nangimunye. Sathi bonke abantu lobasevile ecingweni lakho kufanele ukuthi uNkulunkulu ukuphe bona. Uyabathandazela yini na? Bonke labafika babe khona enkonzo lesi sikhathi emabandleni enu nje bazana kuyenteka isikhathi ukanzakala ukuthi akubhaliswa. Namba ke lokwenteka kusinabala noma ngumfundisi ngambona nje umfundisi wena athi phakamisana intandla noma ke nangabe i-praise team kuyenteka isahlabele ubona umfundisi akho licingo lakho lapha anishutha nicemgcwele ebandleni uba wadi lokuthi umfundisi njalo umfundisi uyashutha ngemasonto wendela ukuthi atophakamisa lesithombe azinkosi napha laba la sithombeni labo nabolovile aseningivile man seningivile ngaloko ukuthi nje mina inkosi yangitshela ukuthi kukhona abantu laba ujaja ukuthi wena bobuye uthi libandla lithandazela kanti unemanga. Namhla ke sitonicinisa ukuthi hey ngani umfundisi vele uyayenda lento buka ke. So ke ngidlala iviki lele ngisengikhulume ngalo kabantu yena lo mawubo 121 ngibe ngifunda live ke ngithi Nkosi na live lakho Nkosi kuphila kwalo shothi ke sombonile lo kwalo nangu usuyangena Nkosi ngiyacela ukuthi kuphila kwalo kube kuphila kwami asambeke ngiyacela Nkosi na live lakho kukhona isikhathi la kwendeka lencwadi yabaseFilipi nalo nto acela nje uyithathe uyifunze uyonke chapters 1 to chapter number 4. So bonke laba lacingweni nalaba lapha lababhaliwe ephepheni kube khona ukuthi Nkosi nyalo ndawudlala incwadi yabaseFilipi ngiyacela Nkosi lokuphila le live lakho na live lakho Nkosi encwadini yabaseFilipi ngiyacela Nkosi lokuphila kwalo kube kuphila kwabo naba ke bebengaba khona ukuthi ngiyakhona kunibida ngamunye ngamunye. Phindze nabantu abami kanjalo from Sithase down to Oso bona nabo vele daily Nkosi kuphila kwalo ngicela kube kuphila kwabo bantwana benda kahle esikolweni bakhula kahle bese ke kuba khona nami ngifake ekhathi Nkosi nangisadla le live lakho ngiyacela Nkosi lokuphila kwalo kube kuphila kwethu ngeke ukuthi asikhanza sibatshali from make mtshali ke kubantwana ukhanzakala ukuthi we are more than being a happy family we are a joyous family. Ngiloko ukuthi lokuphila kwale live kukuphila kwethu shothi liyafundwa le live liyadliwa le live la kamtshali la kamnisi ngoba lomunye bazalwane noma kungaba khona asengibekise nje lokuthi sihlale sithi nasibekisa ngeliphilisi lengobolwane singase liyadliwa wonke umuntu odla liphilisi uyafa. Shothi wena noma kungaba khona ukuthi ngibekise leliphilisi ngisi nje Nkosi kufa kwalo ngicela kube kufa kwalo ngangikhanza lekhaya I'm sorry to say that ngangikhanza lekhaya ningakafi nini sizathu lokuthi leliphilisi anilidli so silapha lokumgcoka ngilokudla lelive but kuphindze kube mgcoka lokuthi imfundisi yathi nami sengidabogwenta ukuthi ngidla live ngisem17 baba ngekho noma mama akangekho noma ke mhlawumbe uphumulile noma ke whatever ndawati usinamina ngidla nje live ndawati singibeka umkami kube khona ukuthi babe na live lakho ngiyacela Nkosi lokuphila kwalo kube kuphila kwami ngisalidla lingimangalisi nemkami Nkosi uhambile usesikolweni noma usemsebenzini indvodza yami ihambile isesikolweni isemsebenzini ngiyacela Nkosi lokungilakhaya mina ngiyacela Nkosi lokuphila kwalo le live kube kuphila kwakhe umyeni wami uthi awukhanza athi ngaleso sikhathi lesengudla live uhambe emgwaqweni asengikuchaze lokuphila bazalwane akusiko lokuphila nje ndawuthini emtimbeni kuphela but ngicela kunikhumbuta niyakwazi ukuthi akucethele lokuphila nje utawukhanza khathi udla lencwadi akungasiyo lencwadi yabaseFilipi ngakhathi at that moment uthandaza le ndodza yakho utawukhanza baku-board meeting baphakamisa ligama baphakamisa nathi bampromote nabafike ensamba bemkami yathi ngibangele so tawati ke wena ukuthi seningivile man phinde utawukhanza indodza yakho ngaleso sikhathi lihambe emgwaqweni nadi inkomo
Phindze futhi ukhonzakala ukuthi kunetshwala lapha noma mhlambe kune-opposite sex abuye lokuphila nje sakakuchithela kanazi itshwala. Phindze ukhonzakala ukuthi kunemali emsebenzini uyacabanga nje most of the time nje bobabe nabomaka anibatshele nishade nabo ukuthi yati umfati ubona nje indoda zokuthi amaphoyisa mkami angizange ngikutshela mani. So lokhu sakhelela khaya nje le mali vele bengisolo ngiyeba yebo kona kuswele eningi but njengoba sakhela indlu le bita abo 300,000 so ngidathi nje cishe 120 ngameba lelenye-ke vele mkami ibuye kimi nawe sesakha but nje lelenye hawu babe vele mani ngenteka licala ngiboshwa yabo. So wena ngakhathi umilela sikhaleni ngoba kuyathandazelwana bazwana nebantwana akhanze sengesikhathi leso mhlambe bokudawo esikolweni ngenteka umfana kwendeke nakho. Kodwa le ngikuthanza kakhulu kunayindzaba naye ukuthi uma udla le live kuba lo yento akhanze kutawendeka next year. uNkulunkulu-ke uthi angikuvete namuhla ukuze kuthi sonke kusukela etula kubo bishop icebo likaNkulunkulu kube khona lokuthi angibekise nje kulabo labatakufa kahle. Nakhona ukuthi kufundwa live bese sokuba khona-ke ukuthi sesiphakamisa tandla sicela siphakamisa intanda either nesisho lomthandazo emva kwami noma nje kuthandaza babe nalo ibandla lakho nalo live lakho Nkosi singakalifunzi noma selifunziwe siyacela Nkosi ukuphila kwalo kwende kube kuphila kwabo nangulo ngathi uyagula emtimbeni mthinze Nkosi nangulo ogula-ke emoyeni lo ngathi bamlimete mentally, psychologically, emotionally kukhona lokumlimete nje vele he or she is hurting. Hawu bazwane selingivile Nkosi yami. Naku-ke le ngikuthandzako-ke sesiya ngasekuphetheni. Naku-le ngikuthandzako lokunye lokumakalisakho. Uyathi lokuthi la ekhaya kaMnisi ngibekise nje. Uma le live lidliwa nasinganivisa nje i-firstborn yala khaya siyobavisa abazalwane ikhona nje linye i-audio lebo bani lebo 30 minutes even above ngoba simisa iBhayibheli siwalifunza naye lena yazi lo muntu ukhuluma lezinye into nathi zesimangale. Uyakhona wena shothi ukufunza nje ngazi ukuthi kunje ngasesikolweni nawe in the history. Babe ngiyakuphilisa babe egameni laJesu bengifunza nje lapha abantu wasuka wathi lokunye akuhlanganise New Testament bavele hawo sekuzisenga ngamemeteli ukuthi sesadala umfundisi. So uyakubona lokuphila lo muntu uphindze nalempilo nalokuphila nje ukuthi kube khona ukuthi Nkosi yami bantwana vele kancane kancane basesibhedlela sekukodwa-ke nalokunye. Then-ke bese kuba khona ukuphila kwelive kwalozitha babe ngisadla live lakho lokuphila kwalo ngiyacela Nkosi ukuthi kube kuphila kwawo lo mmango wakalozitha so takucethela lapho sothi-ke kunakwabo kunakwami kunakwethu kunakwawo. So utangibhalela onke nje lamagama lawo nawe-ke bengicela bese utype yakho i-revelation ukuthi ngibekise nje ube ngathi kuphila kwalo sekuphilwa kwato ngoba even etilwana ngasho nje ngathi ubona ukuthi inkomo tethu tiyanzala esigangeni tiyafundzela siye sibayeni sikhulume nato bona bomahubo 121 sikhulume nato nanyalo nje ngicela ukuthi thandazela ngoba there is no distance in the spiritual realm. Baba longcwele ngiyakubonga Nkosi ngemfuyo yonke lonayo losibusise ngayo Nkosi as a ministry ngikhuluma emagama Nkosi ethi ngikhomene ethi esigangeni lathi khona Nkosi ti-health tidla kahle tiyakhicita ngegama likaJesu amen. So tiyafunzelwa nawe nje ukaye wokwena noma uviyethe inkukhu nje uhambe lokumnanzi ukuthi ushada inyoni etimbili ngelitshe linye ungene nje ukanti nathi inkukhu takho lapha sethethe watithelele manje bese uhlala phansi uyafunza nje even nasengadzeni uthenga tipine kanje lo ngathi tichamuka la mission tigcwelela la magama lo muntu asuka khansi akakuva kahle yebo boJoshua naseBhayibhelini singakhota ukuthi bafike bathi leli tshe leli liyaweva lamagama lawa leniwakhulumako hlale sikhuluma netindonga na ukhuluma kuba nemoto kude nje longathandi amfundisi ngicela ungene emotweni manje uyibusisa yini isenesibuzo sasani angangena emoto ngayigcobisa ngeholy water ngikhulume nje amagama ngiwe nje bantu amathubuza athi imoto la khaya babathi bantu bethi imoto kuba khona nje tohlela bo 7 days nabe ujakile ke lo muntu mhlambe kunesimo 3 days ilala la khaya imoto. So lesikwendako-ke ukuthi thina bude imoto lesingayigabisa kona kuba nje ukuthi for 3 days noma lo 7 days tikhiya vetshiye kubatshali kutaba khona ukuthi emotweni bangena bafunza bende ama-audio la magama ayavakala athi mahubo 91 mahubo 19 athi kude la khona lamavi angavakali khona silinganiso sawo siphumele emhlabeni wonke jikelele niyakwathi sikukhulumile la ngedolo. So please siyacela bazalwane so lo mnyaka ngasho ukuthi babe nalive lakho ngiyalidla nathi inkukhu tami etabe diphuma ngaDisemba ngicela bonke nje labana lokuthi banemkhicito
ukuthi kumbe ngaDisemba uvele ufuna ukuthi kube kuphuma inkukhu, kutabe kuphuma ini tibhito, kutabe kuthengiswa lo myedi impahla, kuningi nje imali utawathi vele ukuthi kuyavuthwa lena bomhla ka-15, 16, 17, bo-20 utawubhala lapha nabe unetinkukhu noma lokubatiwe noma unetibhito utawubona nje ukuthi ngabe imfuyo utawubhala ukuthi kuphila kwato. Cishe lokwato ngasithi ungena tibhito, tinkukhu, tinkomo konke utawubhala nje lapha netimpahla. Imfundzisi vele nje ikhona imali ngihamba nje ngiyochupha early lena kubomhla ka-8 Disemba, ngihamba nje 2 days nabe ngibile mhla ka-11 seba-odile vele abantu ngabe ngibaniketa labo nje kuqala u-odile u-Tupperware vele bataba bamsebenzisa ngakhisimusi. Yes, nayo kanjalo lapha uyakubhala nalokuningi nje lokuningi bazalwane ngoba isikhathi siyangixosha emsakadweni. Sithi-ke namhla simkhokha ekade esakeni ukuthi anisithandazo la kanjena la khaya. Kungakho nje utawukhanza vele nawubona abatshali lo moya wakho uthi amen ngoba dihlobo kulamalanga nje njengoba sithatha ama-TV siye emakhaya onke lamakhaya kuba khona lokho ukuthi sesiyade ukuthi lapha kuma-TV screen sokuba khona ukuthi liyavela likhaya futhi hle sikwenda ngamagama lamakhulu awenda DJ abe makhulu lapha ngibekise nje ukuthi sesaya kaMnisi kube khona ukuthi ekhaya kaMnisi avelo kaMnisi bese bazane bonke baphakamisa tandla bakhuluma kwa leso sikufitho la nina makaMnisi niyaphila nihamba niphila bazalwane nalesi libhayibheli yalo Philippians yenze ngicela kumsukumisa ukuthi siyamuhla nakathi lo mbhali lapha kulo Philippians athi uthi Paul chapter number 1 ngiyambonga uNkulunkulu ukukhumbula kwenu ukungincusela imihla ngemihla ngekuthokoda futhi Paul bekangafushwa lento bekayenta ngentokodo nami ke lo Philippians 1 ngiyambonga uNkulunkulu ukunikhumbula abazali imihla ngemihla nginincusela ngokuthokoda lento ngiyayithokodela ingakho nje noma ngikhuluma la ngiyathokoda lesi sikhathi ngibuka nje nabeliyana noma kumakhadi ukhanze umfake amabhutsi ngoba phela vele nangabe uyothandazela etshaneni akukuhlaza noma ubufaka isudu utawukhuluma ecatha ubeke emotweni ufake amabhutsi akho ama-gumboots na ucetha ukhumule amabhutsi wafaka ngemuva emotweni ufaka icathulo takho uyabuyela ethembelini uphethe i-umbrella uyathanda ufuna live uyathandaza uthandazela bonke bakaMnisi sekuthi nje vele bazalwane lo munye uyakuva manje lokuthi mfundisi mina kude le ngapha but ngiyabonga ncike inkosi ochazile ukuthi am I born again anginake spiritual birthday futhi ngiyondle lento le phakathi kwami in that way utawukhanza ukuthi vele mfundisi kanti kuyenteka nje uthokoda nathi lokumakhata kuyathokodisa nje ukuthi uthandazela bakaMnisi ngiyabekisa ngabo ngaba baningi so utawubona ngale nto etendekalako ukuthi siyathandazela nawe ke one way or the other nangabe khona la ubhalisa khona uNkulunkulu akubusise angigcine ngokuthi ke bazalwane siyacela ukuthi kube kuhle vele sonke solo sinako nje lokuthi half night prayer bazalwane labanye siyabakhulula labanye ukuthi hambani nihambe nithandaza nasekhaya na ufika ufuqa ube kuthanda so ngathi ke woko ngoba phela idolo bekusa vele usuku emsebenzini but nyalo ngoba simo komba kanjalo sivulela ama half night prayer siyacela ukuthi bazalwane ba-indicate then ngicela kumemedela ukuthi kube kuhle ke sisakwenda konke lokho njengoba siyahle ukuthi sathi sesidahle nalamkhathini weliviki kube khona nje ukuthi bobani labanye mfundisi ngidawuda kumbe ngemsombuluko ensamba mina ngiphuma emsebenzini lesikhathi sasemsebenzini bavele singasikhathi lesi enough dawuthi usuyadilungiselela siyaphuma ngalo 5 siyathi nje ukuthi siphuma ngabo 4:45 thina bakahulumeni and then ke bese kuba khona ukuthi sibeke lo 5:30 to 6 ngoba kukhona lesibese sikwende khanzala sesikhona sesiguceni phasi ke sacala sikhulume magama lathi wona lawa nje lesishuko labo kwalo kwami kwato and then ke sibe sithi ke 5:30 to 11:30 to be safe nje sibo 11 lilanga linye nje lelo bese iphindze futhi ukhansi nini lo yakhetha siyaphusha abazalwane naloko ukuthi nje letinto leti nawubuka ukuthi nangabe nawe uyadilobola ngoba sithanza thina le nkonzo yokuthi wonke umuntu uyakhuluma ingakho nje ndawubona nase sekukhona sesicedzile sesenda emathende lamakhulu utawukhanza ukuthi awulapha kude ne-praise team phinze nasekukhona ukuthi umfundisi uyashumayela ube khona athi kuhamba umbhobho lapha even aku-local church yakho ukuba khona ukuthi ukhanza lesi lo 1 hour umfundisi uyakhuluma mhlawumbe uyafundisa lese nje ngi-12 bo 25 past sesicedzile half past sekurotate umbhobho kube khona yabo leli bandla liyakheka ngicela kubuda nceke Nkosi it's all about that kunale impact ngoba laba nasekushunyala zokumenyetha ukukhala ama-drums lokunye kusavakali sekumsindo awusawuba lenceke ukuthi eyithi ngalapha ngathi nje ukhuluma njengathishela so labanye beni bata experience ngoba hle sivuma nokuya
even uma ku-local chat sikhulume nengcebo lesimemile ukuthi nje kutaba khona ukuthi naye futhi kanjalo kube khona ukuthi nabe nje siyakhuluma kukhona uphakamisa isandla bazwana inceke lakhaya ngicela nithi Mbhobho mfundisi mnisi siyabonga yathi inceke ingozi usachaza ngaloko ukuthi nje thina siphakamise emehlo ethu yathi ngikhumbula nako umfundisi nimshele tandla inceke asithi lapha kumake sibani yabo mina ngikhuluma ngalo 12 to 1 nalesikhathi senu nabe nijakile ndawo hamba nalo 1 so ngilesi sicela bazwana kungasiyo lesikhulume kuphela kunalenye topic nje lesifihlile lekutaba khona ukuthi itawuchubeka ikhulunywe but kwanyalo nje ngicela ukuthi ngilo yakuthandazele bese ke sohlala soba ngemumo uyabuka ka Facebook kwala ka YouTube phindze futhi nako status nangabe status ude uyathi uthi bani mhlawumbe wayisave inombolo yemfundisi uhlole uthi umuntu omdzala ngokuthunya uNkulunkulu mhlawumbe nje sophindze nce sokhokhile emathenda ukuthi sesiyedakalozitha asambeni sothenga emabhuku labo 3 kwaya kutaba busy vele kakhulu njoba sakwenda ke kucala seta kulisondo this time nje taba ukuthi kutaba betele section yasekuseni so sitawutsa lama section lamabili labaphuma esondweni nga1 nalabaphuma ngabo 12 nje kube khona ukuthi bayatilungisela ningalali bazona bese uyatumeka so isection yokucala itawucala nga2 siyabonga labambamba lo2 nalaba ngikhanza bambambe kube ukuthi mhlambe kube senje sokhanzakala ukuthi kumbe ebandleni bekacelile ukuthi kwase kuvela umhlangano ophuthuma but ke still bayabika hayi lokuthi bese niganga lokuthi umuntu awuthenga kudla la itolo no basa akube nje ngoba thina ngeke sikubude but nawe utawuganga utayibona le punishment akube nje ukuthi vele kube sini but ke labaningi basibamba isikhathi so igroup yokucala 2 until bo half 5 so that it nje 30 minutes break nga6 okungena labanye 6 nabo kanjalo until 10:30 to bo 11 njoba senda nje sho silabo nje sifana lokuthi ngalo lesonto entsambama le group yekugcina isuke seyilingisa lena letanga labo 5:30 kuze kuyoshaya bo 11:30 bo 10 to bo 11 so the amply time lisondo ke siyathi vele isikhathi saNkulunkulu so lelisonto leli lamhla ka17 angikhumbula kahle ngiyacela ke bazwana ukuthi ba indicate futhi lokunye unga indicate khona la endasi ubhala ukuthi wena ingozi ikuholela nini ndakubona ke part of lo lesikhulumile nalokunye kutaba khona ukuthi wena nje be ready libhuku lakho ukuthi kutaba lesikhathi phindze futhi kube khona lokho ukuthi sidabe sesiyayicoca ukuthi ayiva lento njoba ngihlale ngisho nje ukuthi kusebusika kumnanzi akhathi nikhanding imbasha noma ama popcorn noma ke whatever lenikuhlako kube khona sinende nje isekhlinyalo nje bantwana batasheshe babe khona ecampini bazwane siyabonga kakhulu batilungisele bantwana ngibo nje labalifaka legcozo ngoba labanye base bantwana nase batal discuss sibacela labasemsebentini bede babeve labantwana ngibekise nje icampu nawukhansi bafikile ngalesondo umsombuluko lesibili kubo lesithathu bo lesine kuhle kuba nesikhathi nje nalabo abuye emsebentini ukuthi bese kuba khona sibakufundwane mina kuyendeka nje ukhanza kala ngalabo 7 sithi ivulele vela until bo 10 3 hours bamangale laba bantwana senifunze niwethe ingaka so kwethu nje bazwane uNkulunkulu wasisida ku unique ngoba na Jesu wethu unique nalapha ke kuba kanjalo kunale impact lokuthi silobole futhi noma ngabe kuyendeza isikhathi ukhanzakala ukuthi siyafundzisa kutawuba khona lesikhathi ukuthi asesibuye sitolobola nakho ngoba lesi sikhathi kuyendeka ngoba phela lokunye bese kuyaphunyuka sekwendeka sekuyathandaza ukhanza isikhathi siyahamba kanjalo but nje lesikwadiko ukuthi konke lesakufundza ataba khona ama comments what if ataba cala ke laba comments this time sekuthi ke bazona recap ukuthi ubafundzise ubakhumbude ukuthi sifundzeni but ke abathi khumbude bona ngiko sicela lamabhuku kude lobhala ephepheni kude lobhala ecingweni asithenga nje lamabhuku literally noma injonyalo seyisecingweni akusekho paperwork but now lapha likahle lelibhuku bese ke bese uyakhona ukudendela ecingweni ngoba lelicingo labanye bese liyamthemta sokubhaza umuntu la so nje licingo vele lema disadvantage ungamanitendele wena noma ku screenshotela lelo bhuku lakho naloko nje kumnanzi vele ukuthi ngoba kusangakaphela inyanga le paperwork tathi ingaphela think ngutawusita lokho ukhanzela incingo sethi ukuthi le disturb ngoba nalo licingo liyakudlopha lamehlo tabanjani ngoba naku lo ikhanza kusebusuku lo nyeke ukuthi kunjani njani angiphethe ke ngokuthi singakathandazi siyambonga uNkulunkulu bazalwane inala le idubukele uNkulunkulu nje lelisonto leli nalokunye lokukuva sesikhona lapha ukuthi ngabe uNkulunkulu kwene kanjani wena nje indicator besithinza lomunye nalokuthi nje indicator bazo store regulator lema groups nabe labantu akhansi mhlawumbe sebaningi kakhulu akhansi siyacela what if ungangena igroup naye so sooner the better ungathola nje umlayeto uthinza lomunye
naye futhi uthinta lo myeka kanjalo. Babe umuhle udala emazweni nemihlaba, uvuse Jesu ekufeni, uhleti nesekunene sakho. Siyabonga babe, live lakho lethu uyasincusela. Vele siyeva Nkosi sila studio ukuthi bukhona bakhe ngoba uyasincusela. Siyabuva. Chubeka Nkosi nangu umbukele, umbusise, uchubeke ummangalise. Manzise. Siyamukela Nkosi ukuthi kuphila kwalo le live lakho akube kuphila kwakhe. Siyabonga Nkosi kungako njengoba sosifundisile ukuthi nangimake mtshali njengoba nayo uyathandazelwa bantu labaningi nemfundiso uyamthandazela. Vele Nkosi asithukanga, asimangalanga nathi umembulela ngoba suthandazelwe kakhulu ukuthi kuphila kwalo akube kuphila kwakhe. Siyabonga Nkosi ukuthi wabe uyambulela ukuthi thina siphila kuphila lokuphilako. Lokuphila lesikuphilako kuyaphila. Siyabonga babe, siyamukela lokuphila lokuphilako. Usifundisile futhi Nkosi ukuthi we are praying the praying prayer. Umthandazo wethu uyathandaza. Siyathandaza umthandazo lothandazako. Siyakubonga Nkosi. Yanzisa letinto tabe tikhulunywa, tibuyele tinto leta Samson tihlume, tikhali betebiwe tibuye. Umhlabeleli agcwaliseke lathi ungalahli izikhali zakho wenhliziyo yami uhlakaniphe. Siyabonga sithi ikhali Inkosi titawuqiniswa ngeke tilahleke. Naleti bese tingathi tiyathamba setiyaceka titawuqiniswa. Busisa Nkosi sahlangana kusasa ku half night prayer labanye ku all night prayer. Phindze futhi ube nathi sisahlangana nangelisonto nemalanga onke leto wamemedela. Busisa Nkosi labahamba bayemshadweni labanye bayemgcwabeni. Vula tibusiso Nkosi ududude ngoba wena wethembekile uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Amen. My God.